itu ada penting pen jakong cilong nang jiku pen Delhi rong supi long itu man Indian constitution nang itu pitikan ang untuk dia perman menghajong di mahasau kita biar long arah itu mudah mana tu long tapi kalau bangso protes long nang situ tu an akarbi arat tuhan kansing di jumlah di song podium lah song podium kalau tuhan tulis dia podium tapi penan sosial media long tegam lo je Delhi rong supi adhana tuhan kanlek coy Delhi rong supi adhana tuhan tutor kasi ni bangso press pit mong pen ani jikan tum gelang lo nilitum tame hala bangso ni Delhi no mitang jongjung lo farman lekha jab dam pen no thermal state no race behind masih lo ahok lo Delhi rong supi kita kali tu hempe ke long lo kita kali ini tu makaci song pasik cetan ji akaci song pasik cetan ji apan akaci song bang kengkam sibes ni taman ji non Indian government pen 50 state ka khida tu jong si ini tu hempe ke hangka kaci pitot kaci nek choi mutan te itu ko tu ala sile dam jima hala bang non 50 state ka khida tu jong si ini tu garbian long arab tu hempe ke hang pasik cetan sonte hala si itu arti tu ji monta be normal thekam nang lo penang ining dunu jin kaci putu ko hala bangso ining dunu jin kaci putu bangke sikupe danang dia podo non bisa dalam efisiensi along orang diklaim bang tu orang di jai katar kopi sol kemat ha betong Delhi kita tumpang jugali labor hala bangke ningduk memelam lo ate hemrin ci utikan la Delhi rong supi long kita betul jugali kam kita mali lebar kam kita mali kasi alang ni tunta hempe ka farmasi kam claim botante alang ni plus 62 mati constitution ng tokan farmasi kam claim botante nitum kanjas di kom non KSA non BSC non Karsa non makapre ka prek nitum claim pa perasong non nitum tame karbiang long jojo dam dia ning hang helo nitum tame 62 farmasi kam claim lo nitum tame article 244 dia farmasi kam claim lo ahok lo to ningkan tiket se kam claim lo kichunda bang thik itu thekam lo direct lo thekam lo direct ko joine ke non ason son itu bidi sore ka chupi kali dia acing nek choi nek chorong sendiri kan itu kita mau ngomong apa itu efisiensi ke ding dup dengan lo dari kason punong fit bangke hemprek ya song tuhan kiputor hemprek ya song lo macam tu lo choi song to to tak beda ji nang itu political party cido beno nang itu pemania political party masih kan sama seperti kalau political party kan sosa beno itu hamkan asal social organization masih langsung lagi putus discouragement itu kok tiba-tiba masih kalau soal discouragement mana beda nang ji masih penan alam itu je Delhi police masih chokidar masih memang pitikan lo kalau bang problem atungke presiden masih memang pitikan kalau kumau masih kosong sih memang orang pitikan malah soal ni pini kaca di komlong presiden sekecil itu alang itu nomor kan pamena mungkin ini pini bangso press milo maka cuma kan tumbang ke langsung mak di dalam jika jiwang KSA punon kanjak di kom punon karsa punon kape karbian lo alo asong wan lo artikel 244 62 farmasi kampen hadelo alang itu bukan 62 farmasi kampen lo bukan 62 farman artikel 244 a farman kampen lo per damla per ting si ning ci isronon ko mate alang itu karing je alang itu kita mating kong itu pakai dengan kopi mah alang itu karing je kita mating kian tu kita potong dijualkan nek coy mah hal bang si minggu tu ram si memorandum itu mahal pas si pidama devilo machu pidama no pidama ma ko mahal si pidama ma kada kopi apa sila son cimana ko ma pini kan si ko no jadi itu alang itu beda perhana dan itu na DSU di Management Union itu Tarsab na itu alang itu beda perhana di sini dari bang dia lason cing coy dengan ji lason kacing nek coy ke itum tame si Iklan kita, iklan kita ini ngaji dia iklan kita ning coy lah. Si itu 244A 62 pangtangji politik pangtang rapid na. Itu tak kalau masih mak tadi. Nah, ini komunnya political party, dewan political party kacing itu kan nanti political party yang disorsano.
itu mana itu kan dia lamp kiri non kancas di kom non KSA non lingkan cap sosial alang kita pinyani hempe ka farmasi ajak tugas alang ni tunta ihu yesi aning kirot foodpen itunta hempe kan bomlo bon sone kaskom ta isi political party so paman tenang alang tamat khason te kini alang ni kaskom pen penta me halaso election chetan ko te kini khomsi te kini bon tame election chetan te pin political party paman me pin kasi kancas di kom man pe hempe kan berji pajone alang tu pin ajak tu alang ni tum bangso kancas di kom political party paman me dedo pinita artikel 248 cing hona join alang tu ajak alang itu mengemis Indian government kan batai itu apa talks on behind dulu ekor cesai nang dulu alang itu kalau maksud ekor dong artikel 248 ini cesai si ini alang itu cesai dulu tapi alang itu non political organization kan terdikom tu pinita me non political organization ting sedang tu kam kamang cipemo son bangke ada yang kesar saja non itu miso jangan kami or bidunsi itu cipu tot bang di dalam ji itu inun seperti itu kalau saya KSA asas di kom baru YouTube dan BSC atau begitu kita semua kalau bisa dorbar kalau dorbar atau aktiva dorbar itu kita semua karung itu lasik ini jasa mereka jas nanti tu mereka non karju ni karjulong ni karja long orang terkena sirat mana itu ni suri karung itu lapan ini tu mereka jasa mereka program party kali demand committee Autonomous Demand Committee, like in 1986, was the continued claim of pinning on 36-year process. The 36-year cross the two emplek pada kapek dengdi more part nangne opinion nangne for Yorkshire to Mona, the Bangomlan, Dambomlan, so any program party a member Tave, both they sell on the original party member Tave. The special of is only one agenda, implementation of Article 2 of the Constitution lines, claim law, like an claim law. Lapan non de test itu non ang disitaring na kaya man diri dong so piki damhut labang solam si jasa pe pada test mit pidolo labang ang disitaring na kaya agostol ni limit hang masih tarik isir ni pe limit hang diri dong so piki damlo deputy commissioner of police sonsor maglong si permission hang si ni tung labang so tarik ang ni ke pas access pan claim lo sahi tarik toxia jo nilipan Polis nak hang lo jadang itu permission bang rejected. Kau apa lo? Rejected ke 15 Agosto ko se rejected lo post na itu dhana dolong li. Nitu me besar ang pilo se tu pulo. Ni tum ka pram gantang ko se dobegi constitution provision do ko se tum do ko nang nebe nang yang nang nebe noi. Wala bang sojo ta penang la tarik chok sia jo da nitu ke do mo na lo pinang so pula. Lasban ni karibon che damlu la ada prang 7 AM product jotor motor lo wanglo borok ko bodo borok ko do bama tum chipulo borok ma chipulo pini strike ke police am nei papa ne blab dang to strike do dong ni la so thing si borong da ba indut bani wang si pai 66 70 ba lengalo borok lu tu rasa nili party ba hang lo je borok do wang bom lo 144 sai to ka dore ko sna tu indut bang ra dak bang bom lo hala bang so ni ko bas tadu kum trok sok police tu block kuria nang po bang longle laji tu le kedua dimpen bisorma jeda bhon baji tu kedua asom nang po bang sok block check lo asin lipulo nai tu nomba gari ben sunot bangpi bang po auto ben bang dak bang la so teng ben pa kar sa dum bang koi bang auto ben bang dak contoh motor bang lo hala bang su bang theklong lo ma police tum sok lo auto bla plugalo jitu strong lagi asom lagi auto bla plugalo sani tum pulo nitu ye bang kebe bang kobe nitu doji potu thik ko hala bang so tengsi nitu dak do thik lagi kese bondahang tar isto roba kala kadu bondahang lo je tu punya program ini means itu success nahi hala bang so tengsi itu 11 baji men ceng lo 11 baji ceng si itu kadu kobe program continue kuilo hala bang so continue kuri la pengen ni heklam lo je 36 year ke mobile yang ni mathang me si prime minister office ni mathang si memora pidam da Nilme thang was whom we saw along the Moran, we could under Nilme thang was in North Block down. Nilme thang was in South Block down. Talabang Sorn and Sitarik Nakamanike. 144 imposed Masalam Pulo, Pinina, Hodak, Vedrona, Pitamole. Nang Pinanto, Damole, Prime Minister whom we saw as Hosi. A 144 of Silabang Sort and Pilong with Pulo, belong later to Memoram, a Pivek near the Kupulon there. Who see the Litum that the good Minister of Police,
sponsor magalong cingwai lo la sedang tum la so memorandum bang nang deng ni tapi la so memorandum dong Prime Minister Office, Home Minister Office nang paling bening hala bang so teng selang itu la Deputy Commissioner Office bang itu dak jontor mo in charge bang wang lo bang sin nili memorandum pigion mesti nili dung MP dok Lasin ni pula MP pun dah handle ia mau dah handle lo so memorandum ni kirapel na akhirnya bang so memorandum ko ni kansa sekam kali langsung memorandum kata MP sui de MP signature do MLA bang ko signature do apenge board CM signature do karbiano ne dimang sa signature do or sa signature do posi pira pet na posi pira pelo hala bang so ki pige la ke security gali hala bang so ki pige simple police gali hala bang so ki pige la jontor mon do in charge Deputy Commissioner Police atau in charge pensela bang so kilo hala bang so ki pia teng sila pini alangli la pagni isi ke Prime Minister Office pele lo la Prime Minister asilo la pele isi ke Home Minister Office pele lo Home Minister asilo Aprang planning li metang si Prime Minister Home Minister lo chipi damda Prime Minister Office North Block no South Block no metang si damda lang ni si bana tering ne keba ke one port programasi nili metang damdi sita la bang so tu Minister Police tu si damdi hala bang so memora bidang lo hala bang so memora stabilo hala bang so memora ke stabil isi pela buta Prime Minister Home Minister isi ada asio dak lo lasin li ko bangke isi lo pholo la bang soempre kahange MP pun harapen be MLA pun harapen be Karbiak pun harapen be kadu organisasi harapen ni akhirnya bangke itu karbiano ni sila helpe kahange kadu masih kahangi Maine side maine MP pengali maine MLA pengali maine parti wale eso karbiano di masa pun harapen posi itu harapen ni Lapen nom jasa me petang parlimen longge itu MP si parlimen lo kan claim nang po sa outside parliament salam ina kita ngambil sa ani sida itu outside parliament long protest lang ka MP na kita lo district of to na kita lo Lapen nili jasa me per bangke pila bangso memorandum di pila bangke nili ke authentic memorandum pusipulo lapen ke pinia teng si pidam lo lapen numisa long lelo kumisa long le pamelo dapat amisi bangke karya kai bang kinti pidak te damlong lo je 144 declared esta 144 IPC declared esta karya khai kum katke karsa dunan ke se na disudorma do tip ke song tip hala bang so ke theklong masi central government of tai tumare recognize ho jana no hok se kam tem lo hala bang so recognize la bang so prime minister la bang so kumisa la bang so be modam nang teknusi la misi kan chipidun lo la pen pini je se me pet nilitaki pilih bahwa la bang so break hange ini phangku hem break hang nang ni mai mem disi cepai cepai apa ne meli cepai apa ne pi cepai pa na men ben hem break hangri karbia khai pan 36 kali 40 years jok thui pik lo karbia lo barat pan karbia lo ngara di masa ora pan biras atum jong thui pik lo hala bang so ka jong thui ki pachun jala bang so ka jong thui ke te ki jitu ki clean ko ji ye jitu ka safa ji ke mulo ka safa ban ko bi ki mi mulo Ili tu mungkin jasa meper bangke kumai ni mana pulai tu leopard kali. Ili tu mungkin jasa meper cleaner. Ili tu jasa meper ke sweeper. Karbiang long hempre ka men pater piglo. Karbiang long hempre ka men MP MLA MDC ke cepai ban complain piglo. Las lagi cok ci lagi long unia posi itu non safa pamini hempre kan pamini hempre palong ni halabang solo itu sikit pai sai hempre kan otim ni hempre ka dular pen more board ngeda nai hempre ka dular pen covid ka pangtam claim ngeda nai hempre ka men pen MP MLA ka cepai ban claim ngeda nai halabang so itu kei lapen pini jasa pet pini labang so press me kipila bolo various organization ban various social media ban Bira sebab video ban ke alam depan curul ban lo lantum conscious lo misal lo karbia khai ke dam tor misal tu ke tok misal lo ahok pe la tum tok tu ahok pe kan tu ka karbia khai ka pe ka tor am rong ko mai me MP ke cepai afan mai me MLA cepai afan mai me political party kace salang kelang seralong itu ho mang itu mere hempre ke ha tum karbia khai kan kar jaja afan Kal gilong ri kerja kal jaja phana bangai tum lahai war mot involve bangai pusi nilin pen kadu kan chuni dira lapen jase me pe bangke lapen lo noi tum jut biglo lapen non lo lang lo strong memorandum lo labang so memorandum lo ke no prime minister pa home minister pa ke pale memorandum ke MP sui dolo board council CM sui dolo bang ko MLA sui dolo lapen organization do ansak sui dolo ke sele punon ka Damro Delhi Dana Duja Pan, la penele tum 8 August ke ini tum anak dana tu panel. Nele tum katu bawe
359 nana mulut. Kalau sopin sopen damlo, nele tum kancas di kom bangke se risodorbar karsa bak puja det kali, lima haso penda lima sai State Union atundu karbianglo menta lima sai State Union karbianglo District Committee do Garo Union do dasana tak iwa darbar penda do agurkha atunta do jolasana tak kaprek atung cilang sini tum damlo yang det hitina namuni damlo hala so ke dam ke tani tuni rupek na si damelo la ke dam ke wanta la posi la so ke dam ke wanta cross pati na biduna pot nile tumai kimpen Karbianglo Autonomous Council la CM Dr. Puliram Rongham la pen IM atum IM Lung Sing Teron IM Omar Sing Tiso apen IM gene Rita Singhi akola ta IM gene ala Uking Maslai akola pen IM ida maita taruban taru lalu laan atunta nang kebanang ratu si ular Karbianglo wana IM duma NDC kuda alang tunang cira punda la pe aparata MLA atau MP atau alang tunang cira punda di mahasiswa benda CM kebalang Gorlosa bala minister non-bita Gorlosa alang litung staff PD suri kamjanang rapunda laswasi nili tumayin pen alang litungan curug parang ate autonomous sara kami klaim alang alitum lanai cross tu na cira tu par ningkang sampai alang ningkang samalang tuman curug parang la sinele tum ak tarihan ni Agos e Agosa ni to dak dhana dulong lo ni tum dhana ke pangcheng ni apor ban pangcheng long lo pajulong ni apor pajulong lo sta hala sor ni amat e Agosa ni amat Delhi tanga Delhi sitia long la kene sangsad makalongan 154 section ide hala posinele tum dharna da ke dulong le det jian back lo la penele tum dulong la lahai ka do e permission tel ka do ke nile to general secretary ka sing timo Karbi Risha darbar president Biman Kro la penile to secretary Mohol Singh Rongpar alang ibangan thalang tum bang tum sipat duk big bena job si nile tum sunse ta kisu abi pinben alo sopen nile tum pura dharna longla puri longla autonomous step alam pe la pena suatu pena Karbianglo media kaprek din klanglo je memorandum kita MPC hala polis pan birong MP ke prime minister pansi tinai alam nang klanglo la memorandum kita MP lagi tiga ni nele tom kadlo ke cilang si atema 144 ke damole prime minister office home minister office la si polis akhirnya banglo in charge lo yang karmantar in charge lo la salang sini panang pinai nang tume tam bongle la pon ada thona ko isya pupi ke sil mari si nang kuma nang pipopu tapi hala swate pe alang ni thona lo la ke kuma nang pilo la ke home minister lo dipidama alu lo la lo sil la pe hala si prime minister apa thona lo hala prime minister kan thona tala ke prime minister office sil la posila sana tak nege tumpali ulla la pian asam tina karna dini dosita nele to ene tansi prime minister office ene tansi home minister office ki pidanda la posila notsangi ini kita select kita gali nele tum la ke 144 do paka posi nele tum tam long telo tam met telo la si police in charge sanate pan pinang ko jalan pen lana kontroversi lan chusar sarmor sa jakap ave enala me pulo nele tumana pulo jela jalan le tum deli ke tam ke lebar lo ta harmo bang ke lebar pulo engineer tum dar ko pulo engineer tum si damai pulo la salama nang le lo penana political party politician atu tanang le tumata na Isya building isya em ke tanglo pulo ta tai pulo te engineer tanang lebar tanang engineer atum de la kimuni
lebar atum data pimuni lasi engineer lebar atum cilang sila saya patang uji lasi pini bangai kudundo jai Karbiang Long ASEAN Dr. Tuliram Rohangsa ia matum emisi atum ba MLA MP atumana ke engineer lo la pengkancas ni kong KSR Sodor Bar Garu Union ba DSU lai tunggal ke lebar lo la sinona lama ke isia hem ke patang Japan engineer la pen lebar nang ko hek la sana tak pini Karbia hem ke ba I have tunggal lebar la pen engineer ba nang ko la si engineer Karbiang Long council la tunggal MLA lo MP lo nilai tumbang ke lebar lo la takra ako autonomous state ke alam pen autonomous state ke alam pen nang tungke autonomous state ke lebar lo kusan itu ikro lam takali nang tungke autonomous state ke lebar kali nang tungke sweeper si ke waratum nang tungke pusta autonomous state ke lo si ke watan itu warko la tai ningo tai setelah 37 years running Nikam tangkepra thoksi autonomous state yang alam dan cini lo je state government atum ko an agency duma ko an misguide duma daksu la so pasi non penana Karbia to pa non tana sanata state government agency atum si hala tum paklenta lili pupe la so parti pupe hala agency si Karbia lo patak lo Karbi di masa pacibong lo Karbi ron patula Karbi pen di masa ron dulu Karbi pen kuki ron dulu kapre harane patuta hala hai pen ajo lagi la sinon na patudunji inna mata la state government agency atum Assam government agency atum Karbi atum ciplang atum non active yate non autonomous state lo ya tuan nang bono hala so parabang sinir Karbi ada pan le particular political party pan pupe Karbiang lo political party doan Karbia ke doan Karbia member doan lapen non Karbi doan tribal doan non tribal doan ta lihat ini pen lo nang tu state government agent curi ele tom ke lo nang cia right do tu pur te autonomous state lo nai hala ele tum karya lo belega itu autonomous state yang lai kopina kai pawir dana kopina dorang pawir dana kope ele tum cilang rap pet bele tum kam lengona la son chi sort sarang ne pen mote akaprek parti atum prime minister long chitong tanoi prime minister long chinkiamoi home minister long chitong amoi home minister long chinkiam tanoi hala hello kimila anike ni tumana kumelo je nang tum plan te ape nang tume nang tumye office tondan di tum chitong tanpo hala le ni tumana sort samoi Sita komani jen chukchat komani gopen jen chupen la nitu mana sorthade ni nang tuma pa ona puke sita ni tum sam heklong big lo ni bangi la posi non ta autonomous state palong li Japan non ta penana Karbia tundo penana political party penana politician Assam government agent ke josi autonomous state palong lena kama mana claim lo don ta claim Lasi hingga lama ko pulan itu anak ko je Delhi ke dam lo ke lewe dharna ke dolo ke lewe to nang le tu nang pulo ini particular party wan puke te Allah mangke le lo chante Delhi long dharna ke to tong ali rumah mate hab block office video atino dharna ke to tong amima SDO office atino dharna ke to tong amima manang te DC office atino dharna ke to sidu Nili mata namate yote bangta ke parti na autonomous state ni kang atumbang anke hak dili le dharna domo ala bang direct communist pe connection dolo direct communist office memorandum me ko central CID dolo state government CID ada dolo informer dolo ada clear thalo ko la pe media ta ansu se clear thalo lok bada e putu chu tai dam rong oni tu manai koi do isia tim dang lo pulote मुनी गौट के मानी के कुपिनी चुनाव लोग का होता है मानी के सब यूज होता है ये मानी के कुपिनी यूज होता है हाला है पे नाना के चिपकता रहे चिपकता रहे कुपी लो ना है नीचे तारे नो ना कहीं जे तारा तुम्हें ना माके ठेक नहीं लगा ये ठेक है लापे पारा पहले आकर जाके ठेक हम लोग मना था सो आकर भी तो हम जब सी राष्ट्र चिदाना आलम चिदाना प्लटे ये बारी भी लो चिदाना
I am ready to talk with them. I am ready to debate with them.